May sulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit a makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian songs agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Muli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yu Lacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, may mangutang kami karing aliwang tao ang pong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban, karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban at karin miya pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ang pong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong gino. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong gino. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong gino, pero alwaya king apong gino. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kay katamo papunta king kayang anak, Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring niyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya. Kasana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuaming mikeka king lupigan sana ning Dios at ika prinsipiring ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Dios. Patulundungane king impyerno isatanas. Pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Oratio Imperata. O mapamakalulo, ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya kaniting masipit at pamangailangan mi. Adwan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Migdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mi ngeni kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mi tukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses,
Ading sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo, mulang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, yayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pakalaman mo lang alanganggang, kapainawan detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit, masakit a panahon ban, magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban, makasahab kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarian na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kami kabos king sablang pangani, o maligaya at kanwana na Birhen. Induning dibina grasya, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. kilagyonig pa po ning anak ang po ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bihilya ning pangadala ng banwa ning nuan na Birhen Maria. Panandamantaya po, ing presensya ning Ginubo saltamo, at bang maging mabungaya at makabaldugan ning kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong mag-isan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan tamongan pong sinimbangeni, at para po king makapasubaling kapag nasandari o CPP Ison, Elmer Let Villarosa and family. Kapasalamatan da po ring members of 500 Club of Our Lady of Grace. At makapasubaling kapag nasandapuri, Nora Punsalan, Elvira Machuca, Manuel Gutierrez, Marisa Pangilinan, Mary Jingle Lansangan, Adelaine Malyari, Eloisa Malyari, Marites Baldimor, Elmar Bulan, Nina Tonggol, Jeanette Laksamana, Priscilla Peña, Donna Tuason, Amalia Salunga, Alicia Kayanan, Michael Angelo Kayanan, Diane and Andrea Andriano, Mary Ann Abaldo, Emilia Policarpio, Rosario Kyuk, Noli Kyuk, Noel Kyuk, Marvin Baldimor, Myla Galang, Ian Madlambayan,
Dr. Ricardo Nalo Jr., Presentacion Cruz, Zesna and Roosevelt Capid, Bonifacio de los Reyes. Para king malagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Abel Muñoz. At para karing maldang kaladwa, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Ricardo and Lucila, Lucas, Consuelo, Isabel and Bernardino, Dionisio, 40 days, Isidro, at ding maldang kaladwa king Purgatorio.
Pamagkanta king dalita pamuklat. Kilagjuning pa, o ni anak, o ni Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya antimore. Maya agat panapon po kay kayo nga. Maya pagat panapon po amo. August 14. Yapin po yung bispera o bihilya na ning pangadala na banwa ning nuan na Birhen Maria. Impong yestana bukas August 15 ning Our Lady of the Assumption. Mideklaraya po'y ning dogma ngayon ketang November 1, 1950. Kang Pope Pius XII na ingindong Maria mitas siya banwa, inukyat siya banwa, kaladwat katawan. O ito po yung lamana nin dogma, nin deklarasyon nin kakatamang Santo Papa, Pope Pius XII, kanitang 1950. King kabitizana ning indong minukyat banwa, kaladwat katawan, ibilitala rin kakatamang bitbit at daralan na personal akayadwanan kin Diyos,
kaniting banalamisa. Ganakantalang ini keng luptam. Bangganita pagdamana ning Ginoo ing kegatang panalangin, kapamilatana ning masikana ng pamilatan ning Our Lady of the Assumption, agninagninyag kastapa ing kapanisyon karing debatantang kasalanan kimilabas. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling uling mikasala kumbina, inisip, amano at dapat, at miyayaluang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutam. In Diyos sa mayupang dito, pagaluan agatam, at king pangapataw daring kasalanan tam, idala nagatang sana, kimje alanganga. Amen. Manalangin tam. O igpaming mayupaya, igalumuking metong mapakumbabang Birhen, ing makapasubaling karapatan, maging hinduning kay kang anak, at pinutong me kaya ing korona ning ligaya banwa. Ding panalangin ing nuan na Birhen Maria, idalara kay sana king kaligtasan kang Kristo, at itas
kim bielang angga. Iriadwan mi, king kami nataning ginong Yesu Kristo ng anak, ang mabibiyat mag-ari kambemu, at ning banal na Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibot, king mumuna ng libro, ring kroniko. Pepayaus na lang ang David, ding sablang memalen na ning Israel. Amitikon king Jerusalem. Banidalaya ing kaban ning Ginu, ketang lugal asidyana para kaniti. Kaybat na nito, peparakit na lo ring lahi ng Aaron at ding Levito. Pisanande iti, king kapamilatan daring tambayo, agpang king inutos na ning Ginu kang Moises. Inutos na namang David, karing pamuntukan daring Levita, ing mamili la karing kayabera, abyasang magkanta, at tigtig masikan, karing instrumentong musika, antimo ing alpa at pompyang. Delare ing kaban ning Diyos, ketang toldang pepasadya ng David, at linugde. Kaybad, midaon lang ayin adurulukan, at ayin ning pamilalaguyo para king Diyos. Inyang ayari na ng David, ing pamagdaon karing ayin sakripisyo, binindisyon na nalangan, ring tao king lagyo na ning Ginu. Ing amano ning Ginu. Salamat king Dios. Dalita pakibat, ing pakibat tamo. Ginu, lungub ka king kekang tuknangan, kambening kaban ning tipan. Ulitan tayo po. Gino, lungub ka kingkekang tuknangan, kambening kabaning tipan. Abalitan mi king karing Bethlehem, karin na Diyo ing kaban ning tipan, at king marangle ning Jeharim. Karin miya atuklasan, ngami. Tara, munta tamo king bale na ning Ginu. Tara, samba tamo arap ng trono. Gino, lungub ka kingkekang tuknangan, kambening kabaning tipan. Ding kekang pari ing matuli diyasan ng gawanda, kekang memalen king tula, huli sa klasana. Kang David at talasuyo mo, atin kang pengako, ing pinili mong ari, emesana pisa sa uli. Gino, lungub ka kingkekang tuknangan, kambening kabaning tipan. Pinili ning Ginu ing Siyon, burineng kayang maging tuknangan, ngana, karin ko tuknang kapilanman, karin ko ipairal ing pamag-ari ko. Gino, lungub ka kingkekang tuknangan, kambening kabaning tipan. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potang biblasya ing katawan, amalalaso ketang malalaso, at mialilan niya ing ating kamatayan, ketang ala ng kamatayan, matupad niya kanita ing kasulatan. Mesintang ne ing kamatayan, ing tagumpe ganap no. O kamatayan no ka rin ing kaya kang tagumpe. O kamatayan no ka rin ing kaya kang upayang manyira. Ing kasalanan niya ing upaya ng manyira ning kamatayan. At king batas na kakwanan ning kasalanan ing upaya na. Inya pasalamatan tayo ing Diyos, king tagumpe ababye na kaya katamo. King kapamilatan ng ginutamong Heso Kristo. Ing amano ng Ginu. Salamat king Dios. Mapalad laretang makirandam king amano ning Dios at tutuparan daiti. Alleluia.
ing Ginoo manatili kay kayo. At kera ang timorin. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kera o Ginoo. Kabang magsalita ya pa Jesus, kinulis sakya. Ing meto nga babae, busal daring dakalataw. Ngana kang Jesus, mapalad siya yung babaeng migdala keka, king kayang sepupunan, at pepasuso keka. Dapat, pekibat ng Jesus, lalo lang mapalad detang makirandam king amano na ng Diyos at tutuparanda iti. Kapatid, ing mayap na balita ning kaligtasan. Kapulyan kera o Kristo. Bayo tamo po kikira tamang reflection. Aduan tamo pa mo po ing kamasalan ning Banal Espiritu. At nga tamong manalangin kaya, datang ka o banal ay Spirit. Datang ka kapamilatan ning masika na ng pamamilatan ning milalablab alugod ning Imakuladang Puso ng Maria, ake kang pakamalan ay esposa. Amen. Dindam niya po ing gospel reading, binayang makuyat, adwaya puntus, abitbit at daralan kay katamo. Number 1, ining babaeng may pakulisak, busal ring dakalataw, at nga nang migsalita, kapalad na ning babaeng migdala keka, king kayang sepupunan at pepasusu keka. Ing kaduang punto, yapin imeging pakibat na ning Ginoo, kaya ning kinulis sa kababay, busal ting dakalataw, amakirandam king Ginoo. At nga na ning Ginoo, mas mapalad la, detang makirandam, king amana ning Diyos, at tutuparanda iti. Magbalik tamo kita mo ng punto. Anong no, ing babae, may patingas-ngas siya. At nga nang migsalita, wow, kaswerte na, kapalad na, kapag maragul na, ning babaeng migdala keka king kayang sepupunan at pepasusu keka. Ba't kaya may patingas nga siya ito? May ngasdan niya king Ginoo. Marahil, ikit na itang kayang kelingan king kayang pamagsalita. Imagine nyo la, detang kalimahaga, ang makakintal karing ebanghelyo, amen iba't king asbuk ning ginutang Isu Kristo, king pamagsalita na karing tao kanito. Halimbawa, yung talimhaga na ning anak abulagsak, ing talimhaga na ning tupang mebating, ing talimhaga ning babaeng kebatingan adwang barya, ing talimhaga na ning mayap asamaritano at aliwapa. At nga na ning santong kasulatan kayong pamagkarandamda, kayong kabyas na ning Ginoo, kayong kayang pamagsalita,
alalang buring salanan akatagang amanong manibat king labina. Wow! Tang statement ay ito ning santong kasulatan talagang mamaksing ya kabaldugan karing balagbugtam. You can just imagine now, nung bakit itang babae nga ita, may pakulisak ya, kaswerte na. Ning babaeng migdalaking sepupunana, keka, at pepasuso keka. O itapang gelingan at tungkol king kayang pamanulo ka ring masakit. Imaginean mo, ing meto nga lumpo, makatalakad siya, at makaterak ng tsa-tsa. Meto nga pilehan, timurin. Imbulag, manakit siya. Menakit la. I-address ni ning Ginoo kanita ing kabulaga na nin tao at pupulayi mama ko at manakit siyang pasibayo ing tao ing leproson ing ketongin at tao ante mo rin lalangiya balat ing tao maging malinis siyang balat kalupan na ning anak kabingon, machinan mo ita. Kapi naman patingas-ngas king geling ana. Andi mo rin. Number 1 exorcist in the world. Pepalwala na rin demonyo karing alip nanda. Imaginean mo na mo, Maria Magdalena, pepalwala no kaya rin 7 demonyo. Sa Lesea. At ulit nito, ining babae ngayon anong nuno, pepalwalan din demonyo. Wow! May giyang number 1 apostol. Tinukiya king kagulutan at ngeni metong yang Santa Maria Magdalena. Anyapin, katakataka, doon bakit ipatingas-ngas yang makanyan. Itang babae, busal ring dakalataong makiramdam kaya. Kaswerte na, kapalad na, kapag maragul na, ning babaeng bigdalaking sepupuna na keka at pepasuso keka. At uli nito, nga nawari, itang babaeng ay ito, in jeans na, miras keka. At uli nito, magaling yan naman. Biyas yan naman. Maupaya yan naman. Wapin po, ingima, na ning ginutang Isu Kristo, special creature, aliwaya pangalalang, obra maestrone ning Ginong Diyos. Metong yang gewa ng Immaculada before, during, and after her birth. At gewa ng peka mababang dililub kaya king yak. Anyang datangan nining Angel Gabriel King Nazareth. Ketang istorya na ning The Annunciation
nga na ning anghel, bapo mitmo king grasya. Ika, babae, magina kang indu ning anak ning kakatas-kasat sa na Diyos. Kasi sinabi na ning anghel, ibay tsake ka, ing metong anak lalaki, at awsan ming Jesus. King pamagmananura, ning indung Birhen Maria, ampo ning anghel, nga na kaya ning Birhen, makananong mapalyari nga niti. Ngining ako, dalaga ko, ala kong asawa. O itaped, ing banal espiritu lilong nga na ka, nga na. At ing anak amibait ke ka, magiyang anak ning kakatas-katas na Diyos. Baluan mo alang imposible king Diyos. At nga nang may nga mano ning induta mo, behold the handmaid of the Lord, let it be done unto me according to thy word. Marapat nawagan ako, hanggang sinabi mo, agpangkingging kas mga mahal. Yapining, thy will be done. Marapat nawa, the fear of Mary. Oita, yapining, the spirituality of Mama Mary. Makasalalay kitang kayang fear, kitang kayang pamanuki, pamanangu, king kaburiana ni Diyos. Balutam nung nano in the rest of the story. Mementuya ingin dumbiren ang aking kasusukdulan akamatayan ning kayang anak karing king bundok ning Kalbaryo. At ulinan yan, anya dininaning reward ni Diyos. To complete, no, the immaculateness of Mary, ngening aldong iti, mi deklaraya, anti mong babaeng miras banwa, kaladwat katawan. Kaladwat katawan. Anyapin, ketang second point, na ning makuyad ay ebanghelyong binasa tamo, nga nang may kibat ning Ginoo, lalo lang patalat detang makiramdam kingamanan ng Diyos at tutupad kareti. Usab yan, nabaga, sepune ning ginutang Kristo itang amanong minibat ketang asbuk na ning babaeng makirandam busa da rin da kalatao at bala mo belandrane kaya mas mapalad ka sister, mas mapalad ka ikang makirandam kingamano na ning Diyos at tutupad ka reti. Sunggawa mo yan, sister. Isundo-sundo mo yung pamakiramdam kingamano na ni Diyos. At tutuparan mo iti. Nung makananong emilyari, king kanako ni mang pupurian mo na mapalad at maswerte. Makanyan mo naman ing mapalyari keka nga nawari ning ginutang Kristo. Pupurian me hindu ko, pupurian me imako, ako pupurian da ka, lalo. Uling, balo ko,
makirandam ka kaya mano po, at tuparan mo iti, ang kakitang puntong asad-sad mo iti, at ikaman, no makananong, ing mga papalyari, kang imako, midalayab, kaladwat, katawan, king ligaya banwa, makanya mo naman, ing marapat kay ka. Amen. Talagad tao. Sasalpan tayo ko. Sasalpan tayo ko king Diyos, igpang mayupayang tuto. Ginalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli upaya ning banal ay Espiritu. Mibait kang Santa Maria ang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye. Pepeta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang buong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang niyering mete, at king biye alanangga. Amen. Pagamalang kong kapatid, manalangin tang taimtim kin Diyos, ban panwana ning Santa Iglesia, ding sa belang bansa at lalong-lalo na ing kekatang bansa. Ing pakibat king balang kaidwanan, Santa Maria, ipanalangin kami iking makasalanan. Itangan po. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king Santa Iglesia ng Diyos, ipakit da sana rin kayang ministro, karing karelang biye, king ing Santa Iglesia, ing kalislinisan a babaeng kakasal ng Kristo, ipanalangin taking gin. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para karing sablang bansa, ilangan sana libutad ning kagutgutan, kasakitan at kalungkutan, ayang kapalaran ding sablang tao, kaniting karinaning luwa. Talangala kang Maria, ing mas lagabatuin, apapakit king dalan papunta king kaligtasan, ipanalangin taking gin. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kayakatang bansa, ding sabla ng memalen, iba't king matas dili, angga king mababang dili. Paratila sanang mikatapat a debusyon kang Maria, at parating magkapilit makyapos karing kayang kayapan, ipanalangin taking gin. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para kaya katang makatipon keti, parati tayo sanang akit king kaya katang pakamala na Hindu, ing meto nga santungan king oras nin tukso, at antimurin, intetagan akapilan man maging tapat king kayang dibinong anak, ipanalangin taking kaya katang Hindu. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Ngeni po, adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Manalangin tamo. O igpaming at yubanwa, pagrandaman mo rin kay kaming panalangin, aagyag ning banal Espiritu. Akam tandasa para kay kami, ing grasyang makapanatili at manatili kay sanang tapat anak ning kalinis-linisan ay indo ning pakamalan mong anak, Yesu Kristong Ginome. Amen. Kikamat ni alami ay linggegeng sarili maboning akar tingeni mabanaran mo sa duwami alak pinake maniyang pangni bating kabulat pawas ni gawan mo lang na ining anak mo at pagkabienaling tao hinggamat ni daralami ay ining
kakot kay gayon daon, matanggap yarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane, sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo ikpaming miglalang, tanggapan me, iting sakripisyo ng kapurian at kapayapan. King pami gaganaka, king pangadala na banwa, ning indun ning Diyos. Irisanang daon ni Biena, ing kapatawaran at gawa na lang meto nga kapasalamatan keka, ring keka ming bie. Iriado ni kumilata ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kekayo. At kaya Nayo rin puso'y. makayat na no. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunipin karapat dapat at matulid sugad at makakabuzing pasalamatan dagang sablang pinandin. At numan ka rin o ginabanalig pa. Mayupaing dito at talangangan Diyos. Kamilatan ng Kristong ginumi. Nganing midalaya banwa, ing Birhen. Ayon doon ng Diyos, ing umpizat larawan ning Santa Iglesia, ing gayang kaganapan, mirinan, kapanayan, at kaligayan, ing pamakyag gumikik. Emu pe paboren, ing dumalan niyang kaziran, ing katawan ng Birhen, amigdala at sines, ing keganak, ing ginuming ning sablang bie, king ligaya ning pamikatawan ta, ulinita, kambay sablang koring angel karimban, dalit ming kekang ligaya, alangtok ng aming ang kakanta. Banal, banal, banal na Inigo, Diyos mayupaya. Ignuing banwa, ating labat tingkik, kang ligaya, o sana, sana, king kakatas-katasan. King of you, King you, King of you, King you, Hosanna, Hosanna, King kakatas-katasan. King of you, ning you, ning daratan. King of you, ning Tunay kapin banlogin ikang panibatan ning sablang kabanalan ulanit. Pagpalampong ipabanal, mga sandating ahit ng slag ni Espiritu Uban, para kay kamalyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. May daan kusang luptimpami, lazat kamatayang kinuhaning tinap, at bebasalamat siya kay Piras tunay, at binyanay ka rin kay hindi zipulos nga natangapan niya, ikungan at kananyay, tingnan akong katawan, amidaon, para kay kayo. Maganyan mo naman, kaibat ng apunan, kinuhaning kalis. Pasibahin pa salamat kay kabinyaning kalis, kaning kayong dizipolos, nga na, tanggapanyay, ikong at minamkaw kanit. Idiyang kalis ng kanakong daya, daning bayo talagang tipan. Amibo para kay gat parang sablang tao, panggit na ipatawaran ng kasalaan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kana. Pasagdang yan misteryo ng kazalpantayan.
kaganakan, panusugli mong medye, kaya kami ang pagmasusyan. Maligayang pamagbalik mo, kaya kami ang pagdenayo. Amen, amen, amen. Nya ngining gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyanang Around niya kege din tinapin ng pier, ing kalis ng kaligtasan, laing pasalamatan kek, ing pepalyarin kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kek. Mapangbabaming pagamamu, kingi kami ang sanang misulusul, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong, ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, ing zante iglesia makalaganap king meto yat, manuginap yasak ng lugud, kambining kay kaming Papa Francisco Florentino kay kaming Arsabispo, Pasiano kay kaming Arsabispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pag yung lupta, ganakan tala rin kay katam personal kay doanan, king gino, kaniting banalamisa. Ganakan mula naman ding anak mong di Isidro, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Liana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leona, Aurelia, Ignacio, Soltera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Dionisio, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Isabel, Bernardino, Dionisio, at Ricardo. Kainaos mong meko, kede king yat. Ang tiningking binyag, may tela kambir ang Kristo, mirakan la naman sana, king kayang pangas subling maybe. Ganakan mo la naman. Ding kapatid ming pepay nawa na at maninayang subling nye. Ading sablang, may ang unabiye, tanggapan mo sana. Kimaligay nga harapan, pakalulong mo kengan, kaon mo keng, karapat dapat, magkamit, kimbiyalang hangga bang kambe, ninuan na Birhen Maria, ino rin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis, ang esposo, kambe ng apostoles, ading sablang santos, at tinupad king malmong kapurian, ang kay kabaning panun, puri nagat paligay, ang kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, king kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, igpang mayupain tuto kagawin ng Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen, amen, amen. Ngayon puriyan tayong igpa, amigdalang kekatawa. Somebody like you, datang ke kami, ing karyatmu, ipan Kereking yatu aking banwa, may pagin-pagin ing kakarami, kinadwalo, ibiyang kekami, King Adi patawan mo kami ding sama ni kita anting pamamatawad mi kain mi kasal
ikaw sa gamiyogin, kaya sa blamaro, malagunong ipagkalubing kapayapan kim panahon may, banking kasaupan, aning kayang pakalulo, parati kayang may kabus king kasalanan, at maligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami maligaing kapanaligan, kayong panyatang Yesu Kristong kay kaming kalapangapos. Ginoong Yesu Kristo, sinabi karing kayang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kay, ing kapayapang gubabiyay ko kay. Amusa balik danding kay kami ing kasalanan, nanilwan may kazalpandayanan ing kayang iglesia, at pamayapan may ang panbilog nagpangking kaburian, igang biyat maagari manggaman king alanganga, Amen. lugod at kapayapan ing ginamantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, Timor. Pagitangin may kakamitong tamo at may kakalugod kinggan. Kapayap. Peace. Cordero Dios, amilago, ikasalanan niya tu. Pagkaluran mo kami, Cordero ni Diyos, amilago, ikasalanan niya tu. Pagkaluluan mo kami, Cordero ni Diyos, aming anak, ikasalanan niya tu. Ibigay mo kay kami ing kapayapan. Ibigay mo kay kami ing kapayapan. Yoing ko rin Diyos niyang milakong kasalanan niya. Noon mayaws kingapunan ng Cordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mano mo, kumayat na ako.
Manatili tapong makasiklot. Tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugoday pa, tatanggapang keng mitmong lugod at kapasalamatan, ingkekang dibinong tatak ning pamamingwa. Ingkekang kadyosan, babalot ni ing katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duruko kong mitmong pakumbabang kapasalamatan at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalanay pa. Pagparalampu ko keka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko. Kapamilitaning, niting makapasubaling tatak at pangako ko, hindi ako king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalanay pa, ibiye mo, ing pakalulo mo kareting basakit a panahon, kaluguranay pa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladwa, at pangadyos ning kekang lusok kaluguran, anak. King pamamayad para, karing kasalanan ning yato, ampong para kaligtasan daring, sablang anak mo. Amen. Manalangin tayo. O igpaming malagud, magsaya kami uling ni Maria, inginduning ke kaming Ginoo, mi paralayak ing ligay ning banwa, mananasanang ing banal a pamangan, at tatanggapan mi kaniting pamizulusulo, ikabos na kami king sablang dewakan. Idinadwan mi kumilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ing orasyon, ing angel ning Ginoo pepabalwane, ing Birhen Maria. At kinagliyala lang ning banal na espiritu. Bapo Maria, mo kaking grasya ng galing Diyos at yukik, nuwang gagaring sa balambabay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan. Ilian po, sa kamatayan mi. Amen. Anikong alipan ng Ginoo. Malyari kabut ka na ako, antiing kas mo nga man. Bapo Maria, mo kaking grasya ng galing Diyos at yukik, nuwang gagaring sa balambabay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan. Ilian ting oras ng kamatayan mi. Amen. At hindi Verbo mi katawan niyang tao. At may kisaw iyakin kita. Bapo Maria, mo kaking grasya ng galing Diyos at yukik, nuwang gagaring sa balambabay, nuwan niya pa naman yung bunga atyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan. Ilian ting oras ng kamatayan mi. Amen. Panalain kami ang santang indo ng Diyos. At may bangap ang nabagnan at pangako ng Yeso Kristo ang ginutang. Manalangin tamungan, tapukanan mo sa akong grasya ginaming Diyos, ding kaladwa. Parampat king pamalitan ng anghel, akilala ming pamikatawan ng taong Iso Kristo ng anak mo. Ilna naman yung pamilazan at kamatayin king krus, apakibutad niya naman sa iligay ng pangisupli ng may, alangalan sa piti ginaming Yeso Kristo. Amen. Ligay king pa at king anak at king Espiritu Santo. At timoy sa jar, ligaya, ba't king kamulan, manggaman king Ligay king pa at king anak at king Espiritu Santo. At timoy sa jar, ligaya, ba't king kamulan, manggaman king alangga. Ligay king pa at king anak at king Espiritu Santo. At timoy sa jar, ligaya, ba't king kamulan, ngenit manggaman king alangga. Inginuman tabi kay kayo. At kaya ka, Bendisyonan na timorin, kayo ng Diyos, singig pa
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari, may kayo king pamikakalugot. Salamat King Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Birhen panwa ning grasya mamagus king gamat mo, malaray ning banwa yato, malengke ka maniga po, King ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, higit ka rin tao. King panoonin kasakitan, baleni ikain santunan, kas ngawanya kekong darala, salat grasya de bangalingan, ikain tulang at ligaya, tinganggap magpayambon keka. Patulunan ning apong grasya, King anak mo lapit mo kesana. Itwang muing pakalulot Kalam na King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka kekeng Hindu, apis ni King Diyos si patulunan ning akong grasya, King anak mo lapit mo kesana. Idwang muing pakalulot kalam na, King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka kekeng Hindu, apis mi